Reka ngusuhuze nguhe ikaze wowe turi kumwe ku Rugwiro Online TV ndetse na Kiberenka TV. Aha turi ni ku mupaka munini uhuza Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha kurya ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aha mpagaze ni ku butaka bw'u Rwanda. Twaje kwakira abanyarwanda basaga 380 baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamazeyo imyaka itandukanye. Hari abagiye ari bakuru, abandi bavukira mu buhungiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abandi bagiye bavuka mu bihe bitandukanye. Batahutse nyuma yuko ihuriro AFC M23 twirwaneho rifashe imijyi itandukanye ndetse n'ibice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ahari hari benshi mu banyarwanda bari barahahungiye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Benshi mu bo twaganiriye batugaragariza ko icyatumye batinda batindijwe n'umutwe wa FDLR wababuzaga gutaha, ubabwira amakuru atandukanye arimo ababuza kuza mu Rwanda, cyane ko bababwiraga ko benshi mu batahutse mu Rwanda iyo bageze mu Rwanda bicwa. Bagaragaza ko bishimiye kuba bageze ku butaka bw'u Rwanda, bakishimira kuba bageze mu gihugu cyabo amahoro, ndetse bakaba bavuga ko bagiye gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu cyabo. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu arategerejwe hano ngo abahe ikaze kugira ngo abaganirize mbere yuko berekezwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iherereye mu karere ka Rusizi, n'ubundi ni muri intara y'Uburengerazuba. Nkuko byagiye bigaragara no mu bindi byiciro bitandukanye twabagejejeho by'impunzi zatahutse ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'uyu munsi abatahutse biganjemo abana ndetse n'abagore. Amakuru avuga ko bamwe mu bagabo bagiye bapfira hariya bitewe n'imirwano yahabereye, abandi bakaba batarafata umwanzuro wo gutaha mu gihugu cyabo, bakaba bamwe bakiri mu mirwano, abandi bategereje kuzamenya amakuru yabo bohereje mu Rwanda kugira ngo nabo babone gutaha. Gumana natwe rero tubane hano twumve byo benshi cyangwa se bamwe muri bo twaganiriye badutangarije. Nitwa Maniraguha Alliance. Alliance ufite imyaka ingahe? 22. Wageze muri Kongo ryari? Muri Kongo nago namenya ko niho navukiye. Niho wavukiye? Iwanyu bakubwiye ko wavukaga he? Mu rugo ari he? Mu Rwanda. Mu Rwanda agana hehe? Barambye Kisenyi, Rubavu, Murambi. So tubwire rero imyaka maze wabaga hehe muri iyo myaka 20 ufite irenga ufite, wabaga mu kiye gice? Nabaga Imaranda. Imaranga ni muri territoire? Territoire ya Kichanga. Ya? Kichanga. Kunyiri Kichanga. Wabaga muri Masisi? Ni Masisi. Yego. Niki gitumye se ufata ikintu cyo gutaha? Ni mama wanyakwengo musange. Nikoza ndi gusanga mama. Mama wowe yaratashye? Ubuse iki cyari cyatumye udataha? Ikintu cyari cyatumye nadataha, twagize intambara ziraba turaparangana na ba mama biruka kwabona twe nanjye niruka wanjye ndamwe n'umugabo wanjye. Umugabo wanjye rero abarapfuye. Amajije gupfa rero intambara zirakomeza zinarabatu. Aho zije gushirira rero niyo mama yakoresheje mwaye yose ngarebe kundu yanyakura nahe ukurikire n'undi ukurikire. Izina ryanje nitwa Kobwa Anje. Ndatashe bitewe n'amaburiro go muri Kongo. Numvishije ngo iwacu bari gushaka nani imbunzi zahungiye muri Kongo. None ubwo nje hano ndatashe, ari mu gihe cyo napanze gutaha, ndavuze abana ba musaza banje ndona basiga muri Kongo. Ari numvishije rero ko iwacu habaye amahoro, ubwo hano ndatashe, ndashe muri Kayove muri Provikiture Gisenyi, Kanama, Nyamugari na Kayove. Ubwo muyomba wanje witwa Tegekimana Jean Pierre niwe ndi gusanga, kubera nanje navuye no ndi umwana muto yangana n'uyu wombetse. Ico ngico nico cyagiye. Wabaga hehe? Nabaga muri Kongo muri Rucuro, Igatwiguru muri Binza. Muri Binza no muri groupe ya Binza ntiwabaga? Wagezeyo ryari?
nagezeyo 94 bari guhunga ba mama. Ico gihe kubera nje nari ndi umubebe ariko mu gihe cyo bapfuye bapfa ndari namenye no neza. Ubwo niho tuvuze ngendi wacu bitewe n'amayisha go muri Kongo. Amayisha yo muri Kongo yarifashe gute muri iyi myaka 31 uhamaze? Amayisha go muri Kongo twajaga guhekerana guhingirana none turebye rero n'ibyo guhinga byaratunaniye byo guhingirana byaratunaniye no tuvuze ndatashe ubwo muri uko ubuzima bwawe bwifashe gute ko uvuze za binza hahora intambara cyane indambara ya riribinja twavuye ino tugeze iriya muri za binja naho turahunga duhunga sasa turi gutembera ino muri za Kanyanja Kibumba muri aho ngaho muri za Goma nyine ku kigo cy'imbunzi cyo dusohoreragaho abasanzi biri za sere bino babe baravuze iwanyu bari kubashaka ubwo natwe turapanze gutaha ndakindi nibyo ngibyo murakoze. Wishimiye utere kugera mu gihugu wavuye muri umwana uhetswe mu mugongo? Ndishimye cyane kubera ndakibazo ndishimye cyane kubera iwacu habaye amahoro ubwo hano mbega n'uwapasura mu mutima gwanje ndishimye kubera twaburaga amahoro muri Rwanda yacu ubwo none natwe turatashe. Uyu munsi ugeze mu gihugu cya Deju bamaze kukigeramo wakibonye urabona kimeze gute? Urebye imisozi amazu imihanda kimeze neza cyane kimeze neza cyane kubera bari baravuze ngo habaga ishamba ariko njewe kubera nari ndi umwana none ngeze hano mbona numva igihugu cyarabaye ciza ubwo nibyo ngibyo bitumije ndaha. Niki hari abantu uzi basigaye yose? Abantu bonzi basigaye na amafamiye ganje ngabasaza banje ariko urababwira ikirubwira nyine abantu bose muri rusange basigaye? Abantu basigayeyo na basaza banje bane ariko nabo nari ndi kumva bari kuvuga ngo bagiye kuzataha ngo nitugerayo ngo tuzaje kubabwira ndagandi nibyo ngibyo ndakindi. Murakoze rwose. Nzamugura Zabayo. Ndagufasha. Nzamugura Zabayo. Zabayo wabaga hehe? Nabaga Igatoyi muri Masisi. Ubwo ni Kambure niho wabaga? Muri Masisi Kambure. Muri Masisi Kambure. So tubwire aho uvuka ni hehe? Aho mvuka ni Gatoyi. Uvukira Gatoyi nuvuga ngo niho wavukiye wowe? Niho navukiye njewe. Byagenze gute kugira ngo uvukire Gatoyi kandi uri umunyarwanda? Mama avuye iriya ndwitse ageze iriya Igatoyi arambyara. Ubu ufite imyaka ingahe? Mfite 28. Ufite imyaka 28. None tubwire kuki uvuye Gatoyi ukabuje mu Rwanda? Umvishe harango bari abasanzi bireza siyo babandi basanzibirizaga baravuze ngo hari ikigo ngo gicura imbunzi nanjye ndaza mba umwo nibyo babahaye amakuru ko mugomba gutaha mu gihugu ko bagomba kudusohoza mu rugo ndakibazo. Umugabo yawe nawe ari umunyarwanda? Yari umunyarwanda ariko yarapfuye. Yego. So ubu ugiye mu gihugu utari wakabona igihugu Demayo njanye n'uyu Demayo. N'uyu kujyanye? Yaranjyanye. Urabyumva gute kugera mu gihugu cyawe? Uriyumva gute kugera mu gihugu cyawe? Kugeze mu gihugu wumva gutarageramo ko wavukiye muri Kongo ariko uri umunyarwanda? Ndi umunyarwanda. Yego tubwira uriyumva gute nyine? Ndiyumva ko nagerayo amahoro. Ndakibazo ngasohoza abana amahoro. Ngiye kwa Hategekimana Jean Pierre tugiyeho umuyomba w'umugabo wanje uyu ni Demayo njanye ni uhazi. Yego ugiye mu muryango w'umugabo wawe? Njanye abanda ncuye abana ariko nawe urataje nazo si wanyu aranjanye ni uhazi. Yego urakoze cyane. Amen. Ngiye nitwaga Kozi Gedoni. Wabaga hehe? Nabaga i Goma. Wabaga mu mujyi wa Goma? Yego. Ubundi uvuka hehe? Ngiye mvuka i Kigali. Kigali hagana hehe? Komine Kacyiru segiteri Remera serire Nyabisindi. Niho uvuka? Komine Kacyiru ntabwo hakitwa Kacyiru ni mu karere ka Gasabo? Iyo niyo komine wagiye ufite imyaka ingahe? Wavukiyeyo cyangwa navukiyeyo nagiye mfite imyaka 9.
wavukiye Kacyiru wagiye ufite imyaka 9 ubu ufite imyaka ingahe? 40. Ufite imyaka 40. None niki cyatumye ugeze uyu munsi utarataha? Yewe kugeza uyu munsi ntarataha, ntabwo nari nzi ko umuryango wanjye ukiriho. Ntabwo uzi ko umuryango wawe ukiriho? Yego, ariko namenye ko umuryango ukiriho ndetse mfata umwanzuro wo gutaha. Wari warajyanye nandi ugenda uhunga? Nge nagiye mpunga na mama na papa, tugeze iriya bapfira mu nkambi, ngenda nkurira mu bakongomani. Hanyuma rero hagera igihe ndashaka ndabyara, maze kubyara bari abahungu banjye, nza kumva amakuru y'uko abo mu rugo babonetse ba petit frere na ba grand frere na ba mama wacu, mpitamo gufata umwanzuro wo gutaha. Ni ukuvuga ngo igihe cyo mu myaka 31 ishize wabaga mu mujyi wa Goma? Nabaga mu mujyi wa Goma ahantu bita Indosho. Indosho ni wabaga wakoraga iki muri Indosho? Nge nari umucukuderi utwara igicugutu. Ariko hari twaganira bakatubwira ko ngo bari barabuze amayira yo gutaha bakamutangira. Yewe rwose ngira ntabwo nari narayibuze, ahubwo nuko ntari nzi aho ntahira ndahasanga umuryango. Yego. So uyu munsi rero nyuma y'imyaka 31 uri mu buhungiro ugiye gutaha iwanyu mu Rwanda. Uratashye deja wamaze kugera mu Rwanda, ugiye kujya Kacyiru, wowe utakacye ariko ni muri karere ka Gasabo, ugiye kujya usanze umuryango. Uruyumva gute wowe nk'umuturage w'u Rwanda utahutse mu gihugu cye? Ngiye kubona ntacyo ndiyumva neza, ndiyumva akanyamuneza kubera ngiye kubonana n'umuryango wanjye. Abo twari twaraburanye imyaka myinshi ngiye kubabona. Ugiye kubabona? Imigambi ufite ni iyihe rero nyuma y'uko ugeze mu Rwanda? Imigambi n'iki nyine ugiye gukora? Ugiye kugera mu gihugu kirimo abaturage bakora, bacuruza, bahinga, abiga, bashaka ubuzima mu buryo butandukanye, igihugu giteye imbere kuko bitandukanye naho wari uri, igihugu gifite umutekano. N'iki wumva mu nzozi zawe wumva uzahita ukora? Icyo nzahita nkora, nzacuruza. Uzacuruza? Yego. So none hari abandi bantu musize bakomeje guhunga bajya hirya, cyangwa se hari abo usize mu mujyi wa Goma? Ab'imiryango yanjye? Ndavuga abandi bantu uzi b'Abanyarwanda. Abandi bantu baba bariyo kuko ntabwo ari twese tuba mu mijyi itandukanye, ntabwo twabaga hamwe. None kuba nyuma y'uko umaze imyaka 30 hari icyo ubona wahombye muri iyi myaka 30? Muri imyaka 30 nahombye byinshi kuko ntari mu gihugu, nahombye byinshi. Ubuzima bw'ubuhungiro buragora. Yego. Urakoze cyane. Tugende? Yes, muze watangiye twibwira. Yitwa Pierre Gahababo. Pierre Gahababo. Umaze imyaka ingahe muri Kongo? Iwanyu hari hehe? Iwacu hari muri komine ya Rwerere. Iwanyu hari muri komine ya Rwerere? So ubu ngubu wabaga hehe? Nabaga i Masisi. Wabaga i Masisi agana hehe? I Karuba. Muri Karuba niho wabaga? Hano hafi na Sake niho wabaga? Wari umaze igihe kingana iki muri Karuba? Ni imyaka 28. Imyaka 20. Ubwo wagiye ryari? 94. 94. Umaze imyaka 31. Yego. Wagiye ufite imyaka ingahe? Nagiye mfite imyaka 29. 29. Ubu ufite imyaka ingahe? 55. Oya, uri kwigabanya. Wari ufite 29 umaze imyaka 31. Ubu ufite imyaka nagiye njyaye gatatu. Yego. Ubwo niba wari ufite imyaka 29 umaze imyaka 30, ubu ufite imyaka 60. Cyangwa niko babyanditse n'ubu ufite na 70. Yego. Noneho tubwire rero mu buzima warubayemo n'ubuzima bwa rumeze. Nahingaga ngashakisha abana ibyo kurya, ndi gufata isuka, abatware bakaje batukoresha amasaro ngo tugakora. Ubwo nzumbika ku mutware witwa Ngabo, aza ndiko kwahirira inyana ze. Ubwo mbe mirima ndahinga mu bikuyu. Ubwo mbonye umugore wanjye amaze gupfa, nahise no gutaha. Wari ufite abana bangahe? Nafite abana 6. Bakuze bafite imyaka ingahe abana? Umugore wa mbere barakuze bari hano. Nazanye abana n'abagore mutoya, nabazanye umugore mutoya yarapfuye, n'abana banje arapfa. None no kubera iki wamaze imyaka yose imyaka 30 twaragira tugataha bwabugoma bw'ubandi wa muri Kongo, ati nimugenda tuzabicira mu mayira basi. Ni bande babwira ko bazabicira? Abasoro by'ibisambo.
ubwo niyuza wazarendo na FDL bavuga ko mutagomba gutaha. none twatambuka gute bazaga bahinga n'udushimwe bakatwikorera none uyu munsi utashye mu gihugu cyawe cyambyaye. tubwire ni gute wiyumva none kutya ushaka kugira ngo mbeho ngire umutekano. ndavuga ko ugeze mu gihugu cyawe cy'u Rwanda wari umaze imyaka 31 utakigeramo uriyumva gute? dukumva nishimye cyane. wishimye nyine gute? Nicyo ugiye gukora, imigambi ufite ni iyi? ko ngezeho nageraga ino n'umusore ndabona hano ndi kubona amajambere rwose ari tayari byiza cyane. Nicyo ugiye gukora rero ubu ngubu nyuma yo kugera iwanyu waje bambwe ni muri commune Rwerere yego nicyo ugiye gukora imishinga ufite ni iyi? Ishinga niyo guhinga ngahingira abana banje. Nta bandi bantu musize yose? Abandi baranyuma barazi abandi bo baracyahunga bari kugenda cyahunga bariko barabakorayo. Yego okay urakoze cyane. Ndiye babo. Uyu munsi twakiriye abanyarwanda batahutse 380. Aba banyarwanda bagiye mu turere dutandukanye ariko n'akacu barimo kuko banyiyeretse bazamuye akaboko ndababona, ariko bose ubutumwa tubaha ni bumwe, nubwo kubifuriza ikaze, kubashimira ko bahisemo neza, bafashe icyemezo gikwiye, no kubizeza imiyoborere myiza bazasanga mu turere batashyemo kuko u Rwanda ruyobowe mu murongo umwe. Icyo dusaba abaturage bazabakira, icya mbere ni ukubishimira bakabakira nk'abaturanyi, babakira nk'abantu baje kongera imbaraga mu gukorera igihugu cyacu, ariko bakanabafasha gukemura ibibazo bitandukanye kuko aba bari bafite amasambu, hari abatarabonetse mu gihe cyo kwandikisha ubutaka, hari ubutaka bwabo bwacungwaga n'abaturanyi, bagomba rero guhita babasubiza imitungo yabo kandi bakaborohereza mu kubwandikisha. Ikindi ni ukubaha amakuru y'ukuri, amakuru y'ibanze atuma binjira mu buzima busanzwe mu buryo bwihuse, bagafasha abana kujya ku ishuri, bagatanga amakuru ku mirimo y'abakuru bashobora kugira ngo batunge imiryango yabo, ariko aho biri ngombwa bakajya babatera n'inkunga nk'abantu bamaze igihe bataba mu Rwanda, kubaha imiganda mu kubaka amacumbi, ibyo twita human security issues, n'ibindi byose umunyarwanda muzima agomba gutanga ku muturanyi we. Abanyarwanda hari abenshi baje mu gihugu bamaze igihe batarimo ariko bagiye gufatanya n'abandi kucyubaka, hari abibaza bati twebwe turahera kuki? Murakoze. Mu Rwanda byose birahari, politike y'u Rwanda yarabiteganyije, ariko na Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema n'abafatanyabikorwa bakorana hari ibyo bateganyije gufasha aba bantu mu ntangiriro. Hari rero ubushobozi mu mafaranga bagenerwa, nk'amadolari ku mwana 113 abarirwa buri mwana, mu gihe umukuru abarirwa amadolari 188 niba ntibeshye, ariko hakaba hari n'ibyo kurya bahabwa byo kubafasha mu gihe cy'amezi 3. Aya rero nta kindi agamije, ni ukubafasha kubona aho bahera. Hari uzagera yasange yatangira acuruza, hari uwatangira yorora amatungo magufi, hari uwatangira agura imbuto kugira ngo abyaze umusaruro ubutaka bwe. Ayo mafaranga ari mu byo ashobora gutangiriraho. Icyakora hari ayo bahabwa mu byiciro, hari ayo bazahabwa bakiri mu Nyarushishi, ariko hari n'ayo bazahabwa nyuma bamaze kugera mu murenge, gitifu umurenge amaze kubakira, amaze no gutanga raporo. Uko bameya hari abasize abagabo babo, niki mubafasha mu bijyanye no kubasensibiliza kugira ngo bagaruke? Hari n'ababuze abagore babo bagiye bashikiragira mu mashyamba, hari uburyo buhari bwo kubafasha kugira ngo bajye gushaka abo bantu? Hari uburyo bwinshi, murabona ikoranabuhanga rirabyoroshya. Hari za telefone, baba bazi uko bazakomeza kuvugana, niba ari umugabo cyangwa ari umugore ntabwo yabura uburyo avugana n'uwo bashakanye kandi barabanaga, atanamubonye yamenya uwamubarizaho. Rero icyo tubasaba ni ugukomeza kubwiza ukuri abafasha babo cyangwa bo mu miryango yabo batari bataha.
murabizi bamwe ntibaba bafite ukuri ariko ubu bamaze kugera mu gihugu bagiye kumaramo iminsi babona ukuri babona ubuyobozi bwacu ko atari ubuyobozi buhohotera abaturage nk'uko babibwirwaga mu ishyamba nibamara rero kwibonera ukuri twizeye ko bazahita babwira bene wabo nabo bazajya baza tubakire gutya nta kibazo. Twebwe nk'ubuyobozi turabakira nk'umuyobozi w'akarere nta kindi nkora uretse kubakira nkabafasha kwinjira mu buzima busanzwe ariko tuzi neza ko muri aba baturage twakira n'abo twakiye mu bihe bishize baba bafite uko bakurikirana ubuzima bw'abasigaye mu mashyamba basigaye muri Kongo bafite za telefone zabo icyo gihe rero nabo kuvugana biremewe barabaganiriza bakabashishikariza kuza none iyo bagiye kuza muri Kongo hariyo uyu muryango w'abibumbye ishami ry'umuryango w'abibumbye rya HCR ribakira rigakorana n'ubuyobozi buriyo bakabahuriza hamwe bakamenyesha u Rwanda binyuze muri minisiteri bishinzwe minema ndetse na HCR yo mu Rwanda noneho twebwe bakatumenyesha icyo gihe rero twebwe turabakira ariko inzego maze kuvuga zo ziba zifite uko zikorana kugira ngo zorohereze abafashe icyemezo cyo gutaha. Nyakubahwa mugarutse ku cyuko ubuyobozi bw'u Rwanda budahohotera umuturage ariko hari bamwe mu batashye bagaragaza ko bagiye bahohoterwa mu gihugu cya Kongo bagiye bafatwa ku ngufu abo ngabo bo iyo bageze aha ngaha hari icyo ubuyobozi buteganya kubafasha. Murakoze ibintu byabereye mu kindi gihugu ntabwo inzego z'ibanze arizo zishobora kujya kubikurikirana ariko binyuzwa mu nzego ziri ku rwego mpuzamahanga hari minisiteri y'ububanyi n'amahanga hari urwego rw'abinjira n'abasohoka serivisi za immigration nazo ziba zifite uko zikorana n'izo hakurya aho rero niho ibibazo bishobora gukurikiranirwa ariko twebwe icyo dutanga nk'icyizere nuko nubwo yaba yarahohoterewe muri Kongo tukaba tumubonye noneho tugiye kumwondora tugiye kumukurikirana nk'umuntu wageze mu biganza byacu dufite amavuriro dufite abaganga bavura ihungabana bakurikirana umuntu wahungabanye dufite ndetse no gukomeza gukurikirana ikibazo cyavuka ari mu Rwanda cyo duhita tugikemura rero nuko ko twabisubiza noneho ibindi byo n'abafite ibimenyetso tuzamurangira inzira ashobora kunyuramo abishyikiriza inzego ziduhuza n'amahanga. Reka nongere ngusuhuze uteze amatwi Urugwiro Online TV ndetse na Kiberenka TV nkuko nari nabikubwiye kare turi ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tumaze kwakira impunzi zisaga 380 zikubiye mu miryango isaga 100 zaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baragaragaza ibyishimo kuba bageze ku butaka bw'u Rwanda ndetse bakavuga ko bagiye kubaka igihugu nkuko mwabyumvise mu ijambo umukuru cyangwa se umuyobozi w'akarere ka Rubavu yabagejejeho cyangwa se mu butumwa yabahaye yabasabye kujya gufatanya n'abandi kubaka igihugu bakumva ko bageze mu gihugu cyabo abashimira ndetse kuba bahisemo ubuzima bakava mu rupfu. Komeza kubana natwe ku Urugwiro Online TV ndetse no kuri Kiberenka TV dusubire ubutaha Imana ibarinde.